MIZO Global Net clear to zong te in the vain Christmas chi bai vek ule Chanchin thar achia tu lalthang moi fan ai Chanchin tlang puite tahan MIZO Literature Club chuan consultation board sain MIZO thule lalama miril pulal machwana zofa zoro thalai president le atho puiten an man pui Iowa MIZO ten MSA le DMCF khoi hotin seminar le choi moi na phute choi moi na hun an mang tahana faina be pui thak ani Central Waimetin Burma tahan le ache vel tuilian tuarte tanpuina an hlan Canada MIZO ten advance Christmas lim tak an mang zofa te Jerusalem ti Asia lar aizol khopui chu India ram khopui smart city atana than swa jinga atelve US President chu tum Donald Trump thusuin hong anei na sahle MIZO 7-day Adventist ti chuan December ni som pani Saturday jan khan kumsang hi so panga Christmas carol lim takin an nei tuna Chanchin kim changzo kim tahan MIZO Literature Club chuan consultation board sain MIZO thu le hlalama miril pulal mu chhuana zofa zoro thalai president le atho puiten an man pui ni som thlasom pani sangni le som panga ni nga ni khan tahan mission veng chapela consultation ro pui tak chu tluang takamman ani a nam ti pum khat tu trong ti thu pui chu lalma chhuana zofa zoro president chuan soi fe an hun anei thule hlalama tuimi zachuang kalkhomin a paper present soi hona an neya an hlok puin kalkhom te an hlimtlang hle ni in thu kan dong MIZO trong dik hum halna lamte chinlung chuak u naute in pum khatna lamte le thule hlalam atana tanlak hodan turte an soi ho bok ani pulal ma chuan chuan zofa hian zoro shwai tu dang atho pui fel tak tak le chuan tak tak aron shwai tel boka thu tha tak tak soi ho na le langai nom tak tak te ngai thak ani boka ahlim omin aman hla an ti hle ani paper present tu pulal ma chuan zofa hena choi moina certificate le cheng noi khat lan ani he consultation sponsor tu hi pi mangai zwal ni in apasal boralta thule hlalama mi chuan em pulal tran puya share rengna atana MLC hoi hotna a buat sai ani chohlui te kil ho na nei ni in khamlo takin he hun hi kalkhom ten an mang ni in thu kan dong pui Iowa State a MSA branch le DMCF ten seminar le choi moi phute choi moi na hun an mang November ni somni pakwa sangni le som panga jan khan Zion Lutheran Church biak ina Des Moines MIZO Christian Fellowship DMCF le MIZO Society of America MSA Iowa tangkop chuan tlomngai na le zirna ti chang zirho na seminar le choi moi phute choi moi na hun an manga he hun man na a hian Reverend Vanal Ringan hun ser toy aman zo in tong trai na in hun ahonga ramphang zawan thiam takin hun akai shwaya zamal sangan tlomngai na ti le lalchan himan zirna ti thupui a soibok soiho na hun man ni in kalkhom te an tui tlangin soiho na hun a po soitu an thahnem hle ani lalbiak lunan zonun moi ti hla in mipui thiam takin a oibok ani MSA branch IA hian MIZO thalai som mi tlom ngai te hne na choi moina certificate an hlan bok
Kumina High School graduate mi sompani tehne na lompuina certificate MSA ten lanin DMCF in tangkafai dollars athum anhlan DMYF ten Mizo Bible anhlan vebok ani darkar thumle achan ve chuang zet hun man ani nuwa lalpa tong trai na mangin hun anti topa vaimim le bong sachum sabuti tui tak an ei hawani aiwa a hian Mizo mi zali somsari vel an kho sameka Mizo na theitop a hum hal chunga mason le changkang zel turin theitopin ke an pen chuak mek ani tahana faina be pui thak ani tahana ram siam thatna bul pui tan nan bol hlo then fai run pui an nei ni som pahni thla som pahni sangni som panga inrin ni jing khan NLD party 88 generation group le klom ngai pol sang sang tele number 1 BEHS kalimyo a boy scout tenen bollo char campaign naro pui tak nei ania kalimyo bazar se kanta bazar tada u bazar bus station kaji wine le tahan bazara tekalin bollo char faina tlang hi an nei ani he faina campaign a thok chuak te hi an phurin lok thak an ti thu an soi he faina campaign hi inrin ni tin ti theitum amalak tum ani thu kandong kan chevel ti thiang lim hi kan ti tur poimo tak ania democracy rama citizen tra nampui tling di tur chuan dan nei taka bollo paile then fai atanga kan intran phot angai ani bollo char hi thil za thlak ani lova du da taka bollo pai hi thil za thlak tak ani jok ani inrin ni apianga faina be puya tel thin turin kan insom ani antibok ani Central Waimeten Burma tahan le ache vel tuilian tuarte tanpuina anhlan Myanmar rama tuilian tuar Mizo te hna Central Waime in tanpuina lana tanpuina hlanna in khom hi tahana Methodist biak ina nei ania tahan Mizo Welfare Association President Puro Sangan akai shwaya Central Waime Assistant Secretary Puarlal ngeta chuan Myanmar rama tuilian tuar Mizo te chu Mizoram mi puiten anleina thu soin tanpuina tura vebur khonna a po cheng noi za chuang atling khom ani atia tuilian churap thak le ma se he chiat na hian a thazonga kan in u nawna thlentu ani abe sei thu asoi tanpuina semtho khatna a hian chung ko zali som pariat ne na an sem chuaka adong tu te chu tidim biala chung ko somsari pariat tuikhin north a chung ko somnga pali tuikhina chung ko somni paruk mandele ya chung ko som pakwa kanana chung ko za somni pakwa le falama chung ko za som pani te hna ani a tanpuina hi chiat noi somkwa ni in kum sang ni som paruk chapchar kut buat seina ata noi thum an hlan tel bok ani tanpuina thoni na chu Chin state halkha unaw te hnen lama pek vele ani thunga Canada Mizo ten advance Christmas lim takin an mang Mizo Community of Canada ten advance Christmas lim takin an mang December ni som pani sang ni som panga khan Mizo Community of Canada hoi hotin Canada Mizo ten advance Christmas hun lim takin an manga he hun hi in khom chong ni anei ni in chong khatna a hun ser mangin Christmas thu cha Reverend Lalmon kiman asoi ani chong ni na a zai ngai nom tak tak te ngai thak ni in zirna lama ti thate choi moina thu chei moi certificate hlan na hun te man ani a social program lim tak tak tele zai ho na te nei ni in kalkhom ten khamlo tak chungin program hi anti top ta ani MCC Mizo Community of Canada hian member somsari pangabor vel an nei ani Zofati Jerusalem ti Asiad lar aizol khopui chu India ram khopui smart city atana thlanchua zinga atelve Zofati Jerusalem aizol khopui smart city asiam na turwa marna kim changchu Mizoram sarkarin apom felta Central sarkarin India ram khopui za smart city asiam turzinga Zofaten kan Jerusalem ti a kan lo soichin aizol khopui po thlanchua zinga atelve a malakdan tur Rahman na siam tur hian Archai Techno Consultant Private Limited roi ania Rahman na an siam chu Nimin Khan Chief Secretary ka ishuai State Level High Powered Steering Committee chuan apom felta ani Smart City mission hnuaya hian nitin khosakna kong sang sanga mipuite ta na thil ol samjok le thajok chhop chhuwa tum ani
Vantlang mun poimo cheibol le mi poimo mo atul apiang din bel na te po huam tela aizol khopuita na rahman na pomfel ta ki karle ni lai ni khian Ministry of Urban Development a thelu ani anga Ministry hian apom ani chuan Smart City somni thlanchua masak zinga aizol chu atel ve don ani tunlai thalai ten an ngei ven em khopui lun laia wifi free turpo he mission hnuaya hian atel ani Maryland MIZO 7-day Adventist te chuan December ni som pahnih Saturday zan khan kumsang ni som panga Christmas carol hlim takin an mangbok MIZO 7-day Adventist te chuan December ni som pahnih Saturday zan khan kumsang ni som panga Christmas carol an neya heta an mu poisatling khom te hi building pana alut ang carol kal te hi an thanimin an phur le mai he carol hi an kausan pastor le ro pui fan a in aman pui ani in sang carol hi nei ania atop ber na atan pumin khan thwa ma thang te chung kwa te in lei thara him takin an zaya anni hian ei tur ti tak an lo bot sei sak bok ani US President Tum Donald Trump thusoin ngong anei na satle US Republican presidential candidate zinga mashwai mek tu Donald Trump an a campaign na US Muslim mi lut turte da chwa vek arot chuan ngong anei zui zela Israel politician tele British mi sing tel chuan an sarkar hna Donald Trump hi an rama kalkhap turin an phut Donald Trump hian December somni pariat hian Israel tloa Prime Minister Benjamin Netanyahu chu meeting nei pui atuma hei hi thul alanilo mase Israel politician te chuan athu soi awang hian Trump hi anrama kalphal saklo turin sarkar an phut ani British mi sing thum chuang zet po in online petition mangin sarkar hna UK a Donald Trump kalkhap turin angena Scottish University po in Trump hna honorary degree alo hlan to chu asut le ngal bok Israel Energy Minister Yuval Steinitz chuan Islam firfiak te beile chu tha ati thu asoi rolin apong ataka Muslim mi shimshim laka indo emo boycott emo puan chu tha ati lo thu asoi Trump achu sakho inthliarna kalpuina sa a apua Israel Prime Minister Netanyahu po in Trump thu soi chu apom lo thu asoya mase azin tur chu karni liamta a lo ro manlok to ani ati Middle East lama po Trump athu soi hian ngong anei zui zela retail company lian ber zingami landmark group chuan Middle East Africa le Pakistana ador za somko atangin Trump home product zongjong ada bo ngal ani Dubai sumdon nalama Trump atho puithin billionaire Khalaf Al Habtor po in Trump chuan indona achok chuaka Muslim le Christian te inkara inhuat na athlentir ani atibok Ole khati zong kha tun chumata na Chanchin thar kanron pek chwale theite chu ani a MIZO Global Net minlo thlir saktu te zong in zawain Christmas manuam vek ule cái món này lâu bỏ cho cái món lâu cho chân tâm tu rèn anh ông lâu cái món in cái suy cái chân tâm cái suy tira in gì ngọc hoàn hoàn đăng bát thiên rèn anh ông lâu khó chú vàng in nắng đi hi cái thu mà sẽ tươi tu te in nè lâu pan đi tin cái chú bát thiên cái này